Kani kadai kedudasan Meghalaya bani bidang samhai pi syakatuk kubuan mata kejanmit. Syuaban pha syaki kubuar ki babnya ngini pet syai ki mat bekongsan. Bisyadnya umentri kena kena konsumer affairs BM Burma bagi sarkar ke hari banjir ya kecintrai ke bakui subah mat ke babir bagian. Let Jurep UMP ke Shillong Dr. Ricky Singkon ya ke Surabaya Rio hagi bentar juga Pramir ban Manidor hai East Giant Hills tentu ban Tentrai ban Tereba ban pendap hapo ke Puan Balabu. Lipat ba Menteri Rang Ba Jela Konrad Sangma ya ki kamera kelas ke Batamai hari Bhai Senat College. Semai Menteri Rang Ba Du Kari Narendra Modi dan Kenyua ya kahok nak benta kilanot Thebom Hadali dan dikena Menteri Ketenaga Dari Rajnath Singh dan Penstat iki jengkrai akabaya dei bagajeng Thebom apok kali hanom ba jali. Bat ajin keren Menteri Rang Ba Du Narendra Modi akata masa Global Peace Prayer Festival Bhutan dan sekambiang bagajeng dei ke Bajilio hapadeng dari India Bhutan. Mintang ini apa syaki kubuar ni keleng ke bentar jangka jela. Menteri kena ubade pet Ikatanat Consumer Affairs, Food and Public Distribution UBL Verma ulalit jengo ekarib hoi district menta kasingi ban bisha benya ya ke jing pentre ya ki skim sarkar pedeng da ka jinge sanran lang jong ki he ke district Verma ulalit Jurep ya ka one stop center hanongpo ka dukan mautudum fair price shop ka karkhana umdihar food processing unit bat ka umroi health and wellness center. Uni Menteri labanjur halor ke jing pentre ya ki program bapher hakarukam ka bakhut basuba bat hakarukam ka babha. Uverma un sepenlong ru ya ke jingelang bishar benia mat ke jingelang mat kilat pathai khubor lashai ke sngi ban batai ya ki kampen roi ki bahadien habut na ka benta kan ni ke district. Udukhat ke yung darbar tauan jong karina Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon ulalet Jurep ya kasurak ba National Highway Rio na Premier Shamalidor ha East Giant Hills District hakaba ulalap iki surak ki bompat dep ki jingker ki batulot bat kinala ki bombyang ulakentu ya u contractor ba untrei bah katkum ki kenduan balabu bat uladeru ban pendep katkum ki por balabu kaying bishar hakaba ula banjur ba yaki lingro lingram baro ki de ban wengno ban yada ki ki wa u Dr. Singkan ula kenturu ya ka sarkar bakan khmi bha ki trong ki baket palat puat bat ula banjuru baki mar ki balapendan kam ki de ban longkat kum ki kendon jing shngan balabu nakaliang jong kini ki atli company kilash dengan orang ki bakide ban le pandap yang kesulok kat kum ke port ke lebu sekawai patlu ke banga kuak ban kentu ya ka board juga ke board sarkar kampan state government bangi i hang ni kidon kini ki trok ki ba snai ki body to ki polat ya ke badi ban lo but nomor bagi snai ki body ki ba ki extended body bagi ong ni ki extended body ke ba ja kalong kikit ya kalut kebalong polat bat kani ke di kawai ni kidau pak keba pensni ke penjat in sulak te ya kom kani ngaso ngakentui ke sarkar bahkan khang ya ke kom kini kitrok kiwashna jadi ke extended body bat kibakit ya polat yo pot ubakide bankit ke company krishna.
Menteri Rangba Gajela Konrad Ki Sangma menta kasi ula pili ki kamera kelas ki bathamai Hariboy Senate College Satsning ya ki balate hapo kaskim Chief Minister's Special Development Fund hakajingdot kaba R1.9 lakh tingka hakajing kren jong Menteri Rangba Gajela ya la ya roa ya kajingno sinyang jangkani ka college hakaban penkop bor ki samla Bad ula pens kambiang ru ya kamensiam bakloy jong ka sarkar ban kintiyo ya kijaka puli puti hapo gajela. Ula kula ru ban ay jing kershan na kabanta bantay ya ka kamera auditorium hall bad ban penbiang ru ya ki tiartem tiarput ban kintiyo ya ki weipat kijay kam nalor ka puli dankle. Meghalaya supports 4,172 private schools. 4,172. And as rightly mentioned by Dr. Baum, the amount of money we pay for salaries, 65% goes to the private schools. It's not to government schools. So therefore, there's a lot of effort that is being made by us to transform. But in spite of all of that, we see that our results are not up to the mark. In spite of that investment, we see that pass percentage is low. Dropout rates are high. Ka MEGHALAYA Bharat Scouts and Guides kala rakhi kasing seng lani ka foundation di ka bahinyo pasan jong ka menta kasingi da ka jingshong shet ka bakrao. Ulat ka jala UCH Vijaya Shankar ubadeiru unong kirshan ratba jong ka ula sam ya kisarnot Raja Puraskar shakilais pa sangut ki scout bat ki guide Bad ula penkop ru da ka khusnam President's Award ya I markenti walang bat ka purnima thapa. Hagajing kren jong ulat ka jala ula ai khublei ki nong no khusnam da ka baong bakani ka khlemat bansa ken mau mat ula ken turu ya ki scout bat ki guide ban penne e ka jinglong renti ki jinglong babha bat ben no sinyang shagi jing penne pensa ya ka mai mariang bat ban chakri ya ki emlang salang. It is a formality. We are supposed to observe. Some of the awardees we have to honor. In that way, once in a year we are going to assemble here. But Raj Bhavan is yours. Whenever you wish, all the times, your people, you are most welcome. Welcome to Raj Bhavan. Because you are the future of the family. Your family, not only your future of the family, your future of the society, not only future of the society, you are the future of the nation, future of the nation. Katanat Social Welfare mentakasing kalapenlong ya jingalang Stakeholder Consultative Meeting has State Convention Center Shillong. Ban yamir jingmut halor kilat kilenti ban pen klan shu ya kilat jingada nakabanta ki kentei bat ki khlung ki khna unong ai jingmut katanat uba polling do ula kintui ki nong ishembanta bakin de ya kani kabakilakren hakaba ula banjur ya ka jingetrilang ban wanra ya ki jingkala ki bashisha kibalayadon halang hakani kasi kadai ka akatha sangma kabadai ka chairperson jong State Commission for Protection of Child Rights, SCPCR. But USP uba Vivek sa Kajing emerging katmu ban beteng na kajing karen ki ba menshwa bat la yalam do mentri rangba gajala bat ban pen bahay ki jing lang ban penti kana ya kajing shangan bat jing bi shar hok habaro ka we gajala MEGHALAYA. The helplines that we have 24/7 where crimes against women and children can be reported. The fact that there is absenteeism in schools caused by girl pupils having their menstrual cycle, and how the government of MEGHALAYA has come forward to ensure that we have also been able to partner with one organization that actually manufactures these pads.
Vice Chancellor jang School ba North Eastern Hills University Professor Sumar bin Umdor ulagentu bante alakam yaladi hapadeng kijingi kan ad halor ka jaka penlong ye kijingelang Executive Council hakaba ulabanjur baka babha kamyat jongki samla puli kadeban long ki kamram kabakongsan e Professor Umdor ulaong ba ulabatha ya registrar in charge ban shemmi karai kababhatam nakabanta kani ka school ba padulakar padru babaro kiliang bankiar nakaban yakhi persha hakaba ulaong baki hajan ngot ki samla puli kem dei banjanjar tanakani kadaw jong ka weipat ka jingalang. I appealed to the state government also through some officials, and I was told that they will of course try to talk to the ministry official. So that is the background, and when they came to me also they did not. They also were very, because we have a very good working relationship with the students. And they are right, they did not want to invite the press, they didn't want to publish, I said. But I also told them about my constraints, that listen, I cannot do it in this way. And therefore, today when they came large number, you see such a big gathering of hundreds, if not thousands, then that justifies for me to take action because, number one, I have to think about the safety and security of myself and my officers. I have to think about the examination because once the students are in the agitation mode, all examination will, and why will all the thousands of students suffer just because of one EC? So as a PVC, considering the present situation, then that gives me strength to write to the registrar and also to tell whoever is in power that listen, this situation is now no longer under control and therefore I have taken that decision. Ka School ba North Eastern Hills University kala pensangeno yakajingalang Executive Council meeting kaba shispa khandai pholai kabade bandong hanomba New Delhi hakakhat sauterik unaiwing hadin gajinga khi persha jongki samla puli kaseng nehu su bat KSU nehu unit kila persha jer yakajingpen kanria yakajaka long jingalang hakaba kila kintu bayakum kini gijingalang deiban penlong bet hapo kani ka school ba Registrar Professor SK Diset ulaong malashim yakani karai nakadaw ga jinglong jingman kabaklud but kumjuru hadin ga jingbatha jong Vice Chancellor ki seng jong ki samla puli kila pedyang sombha yakani karai but kila kenturu yaki bor penyai ka school ba ban pendet jingmut ha ka ban pen baha yakani ka school ba but ban pen khreru nakabanta ki examen ba pher Because earlier on from the ministry itself, they have notified us that there won't be any meetings or EC meetings outside the Nehu campus. That was a general notification given to all the central universities. And the administration, they want to send the EC members from our university outside the campus, like in Delhi, to organize this EC meeting. From where is all these funds coming? Considering the shortage of funds, they want to send all the EC members outside the campus. This is unacceptable from the union. And then now later on, as we have proposed to cancel the EC meeting, we have all, as the president has rightly pointed out, president from KSU Nehu unit, that they have released the denotification for the EC meeting. And further on, I believe we can move on with the smooth functioning of the university and with the exams. Ka Office Trekam Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District Kalarakhi Yakasi Seng District Kabasaw Lani ka Foundation di Hendin Kasingi ha Office DC Mairang Habay Shimbanta kum ukongsan hakani kasingi Umentri katanat boarding Ubadeiru u MLE kathan Uba Medba Lingdo Ulabanjur Bakajing Tau Yakanika District Kadai ban palat banyak kekerdan da kaba pendet jingmun ha kaban pen klan shu yaki bor senshar bat ban pen baharu yaki kam shakri pat ba ha kani ga jing rakhi la danru ka jing sam khusnam shaki khanna puli ki bala pass bha ha ki examine jongki bat ki program tenrai ki bala pen sarong shikadai yaka jing rakhi jongkani ka district Naomba nampak ben pura hakabani ba tangka jumyo in the district. Nama kajik pura hakajik kan ban penyo in the district. Kambe tangka kanam in the district. Mereka kam ibadon ko in the district. Asyik ni kalau kamu sesisin ban I to play
Eastern West Khasi District Foundation Day kabasuk ke dokumen kepi baro wipiwe. But to ngingan ni judge pak menyetelkan bantu orang yaki ni jorok kiba ngipi nanti nakalian jongi ingin susno jongi di district. Hakajing rakhi ya kalingkhu singi kha kabashis pa sanpo snem jong usardar Vallabhai Patel la penlong ya ka Unity March pat yatra hajawai kabalasdang na kyang nongba Government College but good no pat hamadan chutwaku ya kani ka singi la penlong hapo ka jingbatha jong katanat Youth Affairs but Sports dakaba ya trailang but ka Office DC Office jong ka District Sports NYK NCC but NSS hakabala penlong ru ya ka program tenrai but ka jingbam smai na ka benta ka jingetli ka Subdivisional Officer Jowai ka Vivo Tolu Keso kala lamlenti hakani ka jingbam smai but kala kawe lamaru ya ka jingya Unity March hakabala banjoru halor ka jinglong ba kongsan e jong ka jingetli but jong ka mensim ek Bharat Shrestha Bharat. His birthday we celebrate the National Unity Day, Rashtriya Ekta Divas. So it is this particular march is not just a symbolic march, but it is also a reminder to all of us about the importance of unity in our country, and also about the role of Sardar Vallabhai Patel, who has been instrumental in bringing unity across the country. If you may be aware, after the independence of 1947, Sardar Patel played a huge role in integrating the princely states, 562 princely states across the country. Ka District Legal Services Authority DLSA West Khasi Hills menta kasi kalapenlong ya ka program ay jingteb halor ki an ki kanun ha BDO office Mautharishan block Nong Shillong kum ka jingrakhi ya ka burom National Legal Services Day ki riu shampang hakabaya day bat ki an ki kanun ki bakan thop ya el nongram ibadai Illegal Aid Defense Council bat kinong mikmat nagipulit mayrang kilapen shay ginong ishimenta halor gilat yarap cleansing seal hakabaya day bat ki an ki kanun ka an Narcotic Drugs and Psychotropic Substance NDPS Act but ka an Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act. Ka jing thumu ka bakong san e jong ka ni program ay jing tip ka long ban pentip ikipai nong shong shnong shapang ki hok jong ki but ya buon tili ki lat ay jing erap klem jing siu ki bala banyo lengba ka DLSA ban pentik na ka jing bishar hok but ka sup ka san ha ka imlang ka sa lang. Tikat ketika an ko amba manu ka laban ay ka complain tikat kum kan ka an ko amba kanu kan thai ka basa sambot lani kabre ko syam ya syam lamat hukum kini ki kabaya kan hukum kini jinja laban ay kanika complain te ya kan complain ek laban ay ya kan complain laban ay ko one stop center lani ha social welfare te namta bat laban wan mi ru ha kanika front office mo ketika DLSA District Legal Services Authority kaba namtu khilapan panjingera lada hidon kam leader bantung leader ka senchuk kinong khwai do kha running call civil subdivision menta kasi kalama hamting e persha e gajing penya pathari ki do kha do panan bat ki do baro haki wa he bat ki wa duet ki bahab hapo ka running call civil subdivision ha South West Khasi Hills District. U President Uba H. Marwan ulaong bakasenjuk rengkat bat ka office SDO Civil Ranikor Hima Langren bat ki borshnong kinsa khang persha ikibat ya baro ki rukom khwai ni tongdo kha ki balong bi an ki baken thup ikajing pendon kam bomb dynamite kajing ber bi bat ki jar hakaba ensha ban pendon kam tang te kiren wiang khwai kani ka jingle ka thmu banyada pat penne pensan yikido hakiwa kum hawa rilang wa phot longhon wa phot so bat wa ungi bat hakiwa duet ki badon hakani ka than
Por ke jing temu ke jing kalong bangin pelong du namar talang ba jong kini kiwa tu badon ko karan kor civil subdivision kum ka we na kilat kamai ya ki pai ba kadong katan hadin habut amanta hadin habut nangta ban kita meta kalong bangin lak hangat no ya baro ki jadi penyap jubor ya ki jadi habaro kawe katan jong karan kor subdivision kata kalong nadu kabatong tunsong penabru kawang lani penabjang ngusir bom nangisum ya tidak pon menmil berbaro ijak dawaibi mentangin ya pai shaki khubwa nakathan shatay laming Ulampang kaying dorbar an Lok Sabha Birla bat menteri rangba kajala Nagaland Nepui Rio menta kasing kelale buram yakishipai kibalakilan yap hakatma Kohima haulum jingtep Kohima wa cemetery hakasing buram Remembrance Day kilabu sentiu bat kilakhat bat kilas ngabjar ru arminit ban buram kerpang yakitu kibalapha yalaga jong kajing em hakaway na gijing yakun kabakongsan jong kathma kabaar ka sarkar Nagaland da kabaya tre bat ka Commonwealth War Graves Commission kala rakhiye kani ka singkar pang ban buram ye kitu ki bala IT yala ga jong gijing em hakathma mentangin ya pai shaki khubwa nakaleng kari menteri ketenat ki kampo iyeng kari Amit Shah ula penlong ye kajing alang bakir ki hanomba Delhi hadin gajing butai ka hakawei ka kali hajan Red Fort henin gajan mit hakaba prangwet kilayap bat ki wei pat kilamensa hakani gajing alang lawan bani shimenta daki he ki han nakatenat ki kampo iyeng kitenat toket kum ka Intelligence Bureau National Investigation Agency bat ki pulit ka Delhi La penjuru ye kajing pahara hakeleng kanomba hakaba ki pulit ka Delhi National Investigation Agency National Security Card bat ki tanat toket bapher kila let ban toket ye kani gajaka Amit Shah ula letru banjungo ye kani gajaka bat ya ka LNJP Hospital da ka pen pau ban penlong ye kajing toket ka babanya bat ban penshitom juru ye kitu ki badon kti hakaba ye dei bat kani kajingja हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच NIA की टीम SPG की टीम FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं Menteri Rangba Adu Kari Narendra Modi ulasmai ba NOMILI Satya yaki badon kti ban pempethai bom hadali bat ensapenyo ru yaki jing bishar hok hakaba haba ajing kren hagajing alang kabala long ha thempu Bhutan Menteri Rangba Adu Kari ulaong babaro shimir ulay kren bat kitna toket bat ula pentikna ba ensapenlong yaki jing toket kabapenya Modi ulaong ba ulapoi ha Bhutan dakamen siem kabasokya hakaba ula penpau ye kajing songsi halo organi kajing cha padula pharu ye kajing songulem shakilong yeng longsem kibala shakta dakaba ong bakari baro kawe kadon ringkat batki hakani ka por jong kajing songsi hakaju ka por haba ajing kren ha Delhi Defense Dialogue menteri katnat yadari Rajnath Singh ula ong ba kitnat toket kila penlong ye kajing toket kabastet hakaba shen ensapente padba yaki jinglap jingshem baro
मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. The spirit of harnessing new technology must extend to the way we design policy, process information, and make decisions. In that sense, technology is not only a tool, but a culture. It is a way of doing things better, faster, and more intelligently. Mentang ini apa syaki kubuan nak leng ke pertai. Menteri Rangba Duk Keri Narendra Modi ula ajing keren halor ke jingyalang patba kabalalong hamadan changli methang hatempu ban rakhi ya ke jingade hakalyang ke jinglong minsiam kariti ke dustur pat hakalyang ke roi ke par hapdeng ke ri India bat Bhutan haba ajing keren ha Global Peace Prayer Festival bat ke jing rakhi ya ke singkha ban nyopo jong usiem basau Menteri Rangba Duk Keri ulayaro ya ke Cross National Happiness Model Kari Bhutan berulayaro ru ya ke jingyo jangka ya ke nam First Carbon Negative Nation bat ningkong hak pertai ulapan benaru bakani ke sin jam bathamai kalong menkentir ya ke jing ya so daki surok bat kilantiral da ke ba play perda ya ke hydropower project ke ba 6000 megawatt bat benrab ru baka India kan kershan 10,000 klorting ka nakabanta ka jing ben khre wasan snem jongga Bhutan आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होती है साथियों भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपने जो नींव रखी है उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है ka US Senate kalap mincher ya ka rai ban pinkut no ya ka jing khangdam ka pania slam tam jong ka sarkar haki khana pateng jong ka America ha ka ba ka jing thap vot kalong hinriu pho la sau pho ban pli byang ya kitna trekam jong ka sarkar pedeng ki ba khlem bei tingka nadu ka shitarik urisau ya ka ni ka jing mincher NCO na ki benta ki nong tre sarkar bat sedang byang ya ka jing ai jing mentoi halor ki jing bam bat ban pin bet no ya ki rukam penyat ya ki ling son kat bala pen slampat ikirai ban ai jing arab hakaliang ka kwat ka khya ka bakta ya ki arpho saw million ki nong America hadu ubanai no pra kani karai kalai arab ya ka sarkar hadu kalai photarek ubanai kalaling kot hakaba menta kalapoi chaka House of Representative nakabanta ban pentre kamno mardor ya ka hashwa ba President Donald Trump unsoi ban penlong an ya ka Hakatingalang COP 30 like Climate Summit hari Brazil kinongyalam kaperthai bat kitna trekam bapher kila phai khaman shaka banno jingerap shakiri bala bun shakta banyakun yakijing nigijing sha pentulor haki eryong ergen kibanang jor arsha
ka kaipat UN ka maham bakiri baduna ka yo ka kot kila ban pendon kam laispa $10 billion manla usnam hapo usnam arhajar laipusan ban penya biang bat ka jinglong jingman ka sunbeneng lani ka climate adaptation shiphautili ki bang ki bahe kila smai ban aikarshan hakaba kila no senyang $100 billion ha usnam baladam hakaba ka Germany bat ka Spain ru kila smai ban no senyang $6 million mentang ini pai shiki khubor yele kai u samrat rana ura khori ka takmaksial kabaning kong e na kabanta kari India haka jingi khop siat suloi e pistol kaba paramarwe haka lempung ISSF World Championship kabalong ha sairu da kabayo arspa sapholai point nyo point bantam ya u hukai na China uvarun tumar ulayo ya katakmar nong nakabanta ban penlong ya ke India ban khor arteli ke takma kunjuru uranar utomar bat usarvan kumar kilakhur ya katakmak siar hagajing yakop siat kenhun katba umanu bhagar Isha Singh bat ka Suruchi Singh kilakhuri katakma rupa hagajing yakop siat kenhun chongki kenthe kumbalalong menta ka India kalayo khandai tili kita kama lai kita kamaksiar lai kita kama rupa bat lai kita kama renong naka benta bandan haka kerdan baar hadin ke China ti mentang ini pet ika jinglong jingman ka sunbeneng hakaleng ki benta jong ka jelo hatura kajing kreat kalong khalai degree Celsius bat kajing shed kalong arpo khandai degree Celsius kajing sngam ka hau menta ka sing kalong saupo sau na kishispa haba phai pat chanong ba shilong kajing kreat kalong shipau degree Celsius bat kajing shed kalong arpo sau degree Celsius kajing sngam ka hau kalong menta ka sing kalong saupo khandai na kishispa kat ba hajuwai pat kajing kreat kalong khat r degree Celsius bat kajing shed kalong arpo lai degree Celsius kajing sngam ka hau menta ka sin kalong san phawe na kishi spa kasun beneng kan rang hatura shilong ba jawai ti parlok katungila poesha bakut jang ka thup khabar menta ka janmiet tar hadu bane shambyang la shai kasi kublei phi baro